Mangwakwai fi imang lumang gugupuisin Tumutunog iitan ko makati siren Man malalagu itaw to the paro fanlihing Di amamunay mo iitay from Karen Mumimilagi sa duk mo na puitasi Podong ilansun mo Hakaday ko si Concepcion guni gi Kuentos Guåhan gi pazun i Fanachu podcast esti mga gi papay Fanachu podcast no ni pertemuan dia no yo privilegio dapat na si dapat buwakan di dalam manene mga Fanachu podcast dan sama sti Kuentos Guåhan da para pertemuan sa topic ko benteni mo perfectay pa mo tempo Untek no siya na artikulo dan cosas no non si siya tutun mara tatso dia di disclaimer mapananaan tawag na tumawag zo afa bebe sangan na tawag tumawag afa na opinion bebe no I hamzu pagita gano siya na klase ginini giningwa sti na maisa dai ginini inasok pa dani usa sentigi didok magay na usa sentigi fondo ni kurason no para tay duka itaw ta di Mago fo sa ay na bonito na ani peslo taman utsan no pes taman muting tamnak pes utsan talo debe adita dai masya tay manu gano tung pesangin mamanyunu ganamzo jene kung wakste na fan safu hamzo ang gen mangayam zugi guma mizo na fan safu hamzo masya manu gato na mangayam du put favor na fan safu hamzo dani famagun dani familia da malada ta fan mago ta fan danya todo da tanay magay on mo wili na lon ta todo mo na Maguf zo pago na talungan mga bebe presenta mga ginenestite to I komisyon ni Fino Chamoru. Zain tingwas tayo na komisyon ni Fino Chamoru no sa mapananang English sanctioned by law na para siya mga paros suon mo na ita paros sigon mo na autoridad gi taymanong po si lingwahita di pronounce, the letter, spelling, the manway masangan niya dan todo di gota sa ni lona and pegano siya mafananan na closing kwentos ni orthography ni depusi itinigong niya muna itaman para ta tugi dan para ta pronuncio lingua hita no the magofo na sumano zo gini gi komisyon sa no kwao mujung leblo di mapos na nasakan buto nga di leblo ay gimapos na nasakan esti mapananaan atana esti atan esti gi shortcut esti mapananan I cultural dictionary ginanihila imayang nata rini ko hintiningo dan sinangan siya Chamorro Cultural Dictionary Volume 1 sa gimapos na sakan esti na ma-release para ipubliko Lodyo na muna mago po sa taman using volume 2. So mga magayan mamangunyan siya no na di Chamorro experts na di manmenhalon siya na tawag ini matungo I malaynatay manamko mga taman mo sa sangan siya sa napagi kumikaling niya no por ejemplo di punto siya ni ginenihila manamko ni sinatara para no let's put a thinking caps on the adi magara ka magkikisangaling pago adahi sa timamay si Zeus no the literal translation that given in English God is not sleeping kasi kalantayim giving you a warning na ginapababa bitaw mo na ba na dahi ipinikat mo na then isinugon mo itinigong mo gano mo na para Pioda ganun pero na kelamini o putauto pat guabi damo ni tilaw di timauling no para o putauto lang niya pagdam ko dai akin kana yung go malalol di dati mamay go si Zeus guatalo ko na palabra na di until you fuck to wihi David yung gayi ginista before you get there you better be here right now ikamikilinga zo ASAP immediately I need it yesterday Gusto siya na palabras given out sa moro tagin edi por ejemplo na di ansin yung fakto gwi David yung gayi gwi siya pudia ipinalala unisisitas usen necesitas di da debeng por hano por un studio
antes yung fatugatu wi David study yung gayi wini pero na yun ni menanagopyo zangin amon no besa jigwa talu sagi sa mga madagi hey just try it, nobody will lie to you about it. Sagi sa mga madagi if in English gonna be not daring and sagi sa mga madagi be try for yourself no the nya pago za musti fritada binado no tizaw ganon sagi basta mano pun sa ganin na tizamo sagi na ito mga madagi masan tanya di tingin tizamo pes magahit wana ba na palabra sa ni na anya fitadan binado no it just turns me on the pro tasanga na no logi teganon kasi lo mampus no este na lebru ani matsogi di volume 1 gay talo mas menhalum atau tawag siya inspire pero masangan i artikulun sti saying no, of the man amko gininihila niya dapat mo uno na palabra no ni ay several na siya palabras ni sinatalog na updated do siya gisinangan pa mafananaan gi Fino antigon o pa sti mafananaan pa is words that are sayings ni sinya mentitalo atana na ito sa sige kumekilenya pa zi my pig Guam is hot in nas malfunction ito atana zi my pig Guam is hot masya kalanti zata ingin masangan lo giminagahit meggen na tao to sa masangan na so after tamanogan no lani like my pig Guam is hot mampus my pig no mo kita gano siya na klase no ba siya nuevo siya na palabras gini ni manobinsito ni manahuzang esti sa pasti palabras siya dan sinangan siya gwana ba na para kinasi gwana ba na parun ba akun siya por mapanuy magay manu mo na no David yung sangan esti uno gini na palabra za hagasa magay esti ta diskuti no gini adzi palabra ni mapananan fakay zai parun di letrasti F A with the lonat on top KKAI fakay pes bulan na tao magaling lani ang ilag mo fakay sta to apply to the mekaling pat mo baba zo na palabra ti David yung sanga na do sa inti mo basta sa mekaling ko kalantagi ma actually sa di ti David yung song ng gima sa manogato ta mano na Manila no logi minagahit na kumikiling nga ifakay sa para distribute to share kung nafanapati binali ng bangka ang mapasodan pumeska da megagay na tulay kininemo da nahong 20 na dos pares pa 4 pares kada uno ki bisino mo izigi mafananaan fakay wato ibisino ni kininemo manapatiam do gi ibali na banda ang ginuna isi neighbor A 4 pares that's 4 pairs pues debi lo ko yun na iyo kubisino debi di silong todo mo na nung sige kumikaling nga zagayas din na palabra tatay giniling nga kumikaling nga zunu serve or rather distribute and share apat ti mauling na banda dahil mas nanti magay gini sa ginisti lebro nubena kisti ni peron parti gwinaiza para todo za para tafanmalik todo mo na data gosta magay gini pinati na banda ni si ni nanain ni isainan no sa kumutig visa na menay guyan no di para tafanapati mo na pes suli azo na klaseng palabra sa gitay mano pang suli do otra zona spelling di sesu gini ni gagi gi panela gagi gi tihong tegnosya di FOKAI fanan zigi zona spelling so angin pun di letra no ipunto niyo sa sangang gini hasunati baba di pusiya zona puntos masangan na baba sa pudi representa jan kanan ma actually zona di
bonito na palabra ni perusahaan itu tahu solusi na lalu masyata manon ang lumon mga tidebe ang pwedeng sangan na doon na klasen kwentos siya. Lo mas esti pafanhutong gi volume 2 sa lamiga na tauto gini magi in Faisen para ufan manaduda gi taimano monesti para ta sangan esti sada na taimano para ta define apa kumikilinga esti siya, tana esti uno ni ata linya bula butsinya apa tu kumikilinga bula butsinya butsi right bula butsibu mampus you're overeating mampus bula butsimu dagona belo pinan giham bentiria seno na banda sa mampus hasta mas un kakano kanyo necesita pong kano dan tipo dun di pumalo no lo ediki na para ta introduce system volume 2 sampai lo di taigina precision na sampai lo is volume 2 taigini sa no mas may siya na kwentos mas may siya na no palabra ni sinya betita halum sa ta ega or rather ta tay no da pro na di no edukasyon ni tayo manu kursi turata sa disti lingwahe sa di turata maato fuka idos mo masagwa didos ko para ta fanda mo de mona inanauta mana data comprende na matulalay kay tano sa wana be na taatan usung gibentana sa ligtalaan ni matulalay kay tano no tilong di molik para buong siya huli pressure gas siya huli pressure ng kanu gonna be tau gini ni jiban mamob ay te ko di mamobli do jiman tay gima no homeless gonna be siya no di siya multiplica gi kada diyan de tempo ni manano jung manggagaw sa lapi pa at zulu para masyap ko pa na rason za tu hasu itempo na tay gini dinalong tay gina magi sa Guåhan do testya magi sa Guåhan do ke debut na suna tanto Amerika na masusedistis siya na klase na susedimento. Matulala kay tanong po. Luwa na ba na taso ni taimano mo para tatulay ka so ibinaba muna. Zamala da sa manin do na utuma nagwa politika siya ni membagay gani ito mamaman muna. Lo mana data hita tapandan niya lo data na tatulay ka muna ilinalo da. It begins at home, no? It begins with you. Debi tarabira takti. Ay, tipatafanano pagkabapa. Takti da tafanagin ipapa sa digoni. Tipatafanano takti da para tafan. Adjo inatay para tafanano patafameska yung pauno pag gitasi na para tafanano takti sentimentun i respeto dyan i spiritu ni nafamulik. Lamarik mo na itano. Sa hapa para tapos luzi ifamagonta dan ifamagonta dan imanatati siya na generasyon wana ben san bakat para hita na taw gini para tama ano patahaso no pero tayi taw siya ni tayo ni doktor ni mahasa tatizo na tempo ni sino dingo gumamizo sin makandolo dom biro tati gima dagagaya to di cosas gisanalo ni tabira tati ni sinya dumaho gitalan sinon matupi biro tati tempo ni sinya ang ginyalang ano agad ibisino doon sa makumbidao ang ginmalago o ningkan pat ramas aga pat lamay pat dugdug pat masyaha pa nagabisino mo nilang zero ano agad yung filaisan sa ninayaw ang gana ba kinapredict ko sa linilo kalang malingot o gusto lohitan David dita na siguro natin malingot because tumbi tisina ta atendi todo di tao to gilutano Badi sinata atendi, may lada atendi. Sa mga mamanahit na diblagasyon, no, sa gininisay na, natizana ba mampus ang ginigilihon na banda, doon niya tunait si isay na ni ikiluos kumutisinya magayt takap niya. Or words to that effect. It will not create something that we cannot handle. It cannot put you in a situation where you cannot handle. The masafa relihon mo kung manasog itay yun na klase ni nanay ani mo problema siya kasi na benti
gilusot tumus sa lamolig muna. Lotisinan patafan matawag nga datananga pero patuzon na tempo. David tatafan manimbaga tatafan huzon maila tatafan danya datana molig na tempo. Lani na bonitong business ko ni magi kahuli isam na lokalan o mama di mapagahis pa na po san gi napopoy no. Lasina benti mapuno tali power para una ora na tempo. Uno gigi ila manay na no. Proverbs Chamoru sungun na sa imes gun mas opman. Go si Concepcion gini Kuentos Guåhan buenas dan apa day store kay talon manadi iba Guåhan. Condition 3, condition 2, and I will magi pues pan malogu. I-radio asangan gi condition 1, head for higher grounds, you better run.